Ni deh senang nampak pendelita. Ni wan pas support dekat Shillong Lajong tak kasih. Dekat fasta yang ngaruh pangan bisirah ni pangan ke Shillong Lajong pangan. Kalau argo kalau mentah. Kini di perasaan sudah kita perlu bro. Samut. Mengisah Shillong ni bukan player Shillong terbagi. Tak kasih pat Nishiwan ban support lagi Shillong Lajong. Oh, itu tak kasih hilang shot tiru nampak Shillong Lajong. So, kadai ka ngijet di Shillong Lajong, kalau ngijet kan long popularan. Shillong Lajong. Shillong Lajong. Maybe ngan wan he ban sempat Shillong Lajong wala ka winner kan push atang rinjab. Kena first time nga he ngam pada Allah kada kata ngasal pet saat hadin pernah saat TV kata apa. Tak boleh sih. Apa kan pertama ya?